akajambo imbabazi niko gatuma inzangano kw'isi zishira. Akajambo imbabazi niko gatuma urukundo ruba mu bantu. Akajambo imbabazi niko gatuma amahoro aboneka kw'isi. Kuki abantu twakubuza kandi turi bene Adamu, twese turi abavandimwe kandi turi gusenyera umugozi umwe. Yemwe turabatahajuru. Mwese mugira amahoro niko Yesu yasize nawe wabivuze. Uduharire imyenda yacu kuko natwe twayihariye abari mu myenda yacu. Duduhane mu bitwoshya udukize ikibi. Imbabazi nicyo kimenyetso cya nyuma umuntu agira iyo ahamijwe icyaha. Imbere y'Imana hari ubutabera. Yesu ati mwami babarire abangaba nibo napfiriye. Ngwino wakire imbabazi z'umunyebambe.